Uyafoma umhlangano ngolesibili weJUDEA inkosi inkosisi. Abantwana benkosi sidonsa umhlangano siya eVunezitha, siqala eVunezitha bese ubaba uyadlula edlulela eJUDEA umhlangano. Sithokoze kakhulu ukuthi uJehova wethu uzonyathela emagcekeni akithi eVunezitha, ezonyathela wonke amadimoni ngoba iyathanda ukuvuka impi yomuntu, kodwa namhlanje aziyaqaqa zonke iy'bopha. Ubaba ezodlula nje uJehova emuhle, ezodlula ethempelini leVunezitha. Siyabonga kakhulu.
Nkosi ngibusise. Nkosi ngibusise. Sanibona, siyabingelela mfundisi uNgemalo la entabeni zaseshowe la ekhaya kusevuna izitha. La ekhaya kwedlula ubaba omkhulu. Ubaba ke uNYAZI lesulu njalo uma lisuka ebuhleni luya ku-October lwedlula lapha ekhaya ngoba la umzi kababa omkhulu lo owadlula kuwona lapha evuna izitha. Manje ke nathi sithokoze kakhulu ngokubona amanazareth amangaka nobaba sinaye sithokoze kakhulu. Siyabonga futhi nokusupportwa nje nayibona bonke abantu abakhona la kulokhu isiteshi sika baba sisibiza ke ngesiteshi ukuthi kuyisiteshi la mayedlula ubaba ilapho umla khona abesedlulisa ku-October emzini waseJUDEA. Batwana benkosi ngiyabonga ngaza.
Nkosi nibusise.